أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Indoda igama layo uHazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, Allah ahlale ejabulile ngaye, wasitshela ukuthi ngelinye ilanga isithunywa sika Allah sallallahu alayhi wasallam wathi, bonke abalandeli bami, wonke ama-Muslims ayongena eparadise, wonke ama-Muslims ayongena eparadise ngaphandle kwalabo abangafuni. Allahu Akbar. Allah ngathi angasenza sibe kule group yalabantu laba abafunayo ke paradise, hayi laba abangafuni. Ake sizwe ukuthi ibaphi laba abangafuni. Sallallahu alayhi wasallam. And then uthi Hazrat Abu Huraira wathi uma ngabe esho njalo sambuza ukuthi, oh messenger of Allah, oh sithunywa sika Allah sallallahu alayhi wasallam, yibaphi labo abangafuni, obani labo abazokwala noma abalayo abangafuni ukuya kuphi eparadise? The messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam waphendula wathi, loyo muntu loyo ongilalelayo bese enza lokhu mina engimtshela kona, akulandele, akwenze, akupractice, loyo muntu loyo uyaphi? Uya eparadise. Umuntu wenzani? Olalelayo bese eyenza. Kodwa loyo muntu loyo ongangilaleli mina mangithi akenze lokhu, yena besenza okunye oku-opposite, enze okwentando yakhe, enze okwezinkanuko zakhe, enze imifakela, izinto engingashongo mina ukuthi makazenze, azenze yena, mayeqeda akhohlise abantu athi lezo zinto lezo ziyingxenye yenkolo. Loyo muntu loyo uyala ukuya eparadise. Bafowethu, sengathi umdali angasisiza singabi kulelo qoqo lelo labantu abalayo ukuya eparadise. Ufuna ukuya eparadise ngomlomo kodwa izenzo zakho zibe zisho okunye. Le hadith le is a very dangerous hadith. Cabanga, bonke abalandeli bami baya eparadise ngaphandle kwalabo abangafuni. Ubani ongafuni? Yiloyo ongafuni ukulalela izinto mina engimtshele zona ukuthi azenze, yena okwenze ini? Okwezinkanuko zakhe. Alandele izinto eziyinzwabethi, izinto ezinganasizinda, izinto ezinganabufakazi obuqanda ikhanda ukuthi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam wazenza noma wafundisa ngazo noma wavumelana ngazo, kodwa wena uyaqhubeka uyazenza egameni lokuthi njengoba uzenza lezi zinto lezi Allah ujabulile ngawe, zikusondeza eduze nomdali, zenza ukuthi ube nobudlelwano obuqinile nomdali, izinto ezingekho. Wena owenza lokho awufuni ukuya eparadise. Kodwa bonke abalandela ini? Atiyu Allah wa atiyu Rasul. Abalalela Allah balalele ini? Balalele imithetho yesithunywa sakhe. Labo yibona abaya eparadise. Sengathi Allah angasenza sibe kuleyo group leyo yalabo abayingcosana abalalelayo abaya eparadise. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.